Hi ma'am, ngasi ay blog se Guwahati to gen haurage ado kedoge aduga angang sing masangam de mama sing masangam de wakhan dikha nungai bo lei ado siga ina Guwahati room tiba hore ado mathang tha April di photo mo tilak ne aduna siga do room jengba hore room jengba hodo side ina mamang nan utkiba room dunia mamang dai na video da jo utkrabani utchakrabani sei room jidi ado sei room jo jo manawam lei reba mana se hayeng mathang tha April May June da kadi chakrani ado posting chakrani ado magi manak se gaina sum adi room ma jenge room do jenga ka dori mai du huji khoina huji mai se le changba dinu ngai ado to mai thangna room ji ga changani changa matung da ka ma thaki ba se ga hongjen doi ne ba ado aina huji room ma su jeng do manak ado myam da jenga la room do phajai pijade से रूम जाओ रे से थोंग से ले रे चंगे से होल अमा ले रे अदु चंगा सेकंड लेट्रिन बाथरूम ते वाश बेसिन हम ले रे से चाखुम ले रे से होल अमा ले रे से रूम दिख रहा पी है बा अदो sina kara sum koi jeng ma kara kan to bai ta na se na sum kaw kaw lok sal la ado tha ani ka tan lek de se ka tha ani ka la ka sum ama do hong do ne ama do su posting so do chakane on ba mai sini bai lau doi se ko na thong jin ni hang dok ba sini ba mai lai mu se ma di ujik adi mathanda lai ba mai na do su jum chaki ba Jakom se le re se rom se ne sina phaja be le chide rum son ani so rum balcony jang la ke ma pani view sum nu ai ba nuksi sum le la da sandai ga se pani se view ni रेलिंग का तो कोई बालकनी से मोंग था से